Abusia hensema ekoso between Asantehene Dormaahene no abusia enyasem keto AYɛ critical ensem no de agye nsemu na de tene se mebi mu start aba social media no so a nneoma mo fam after say nneoma bi se ekoso ebo brekum manhene na se a kyesa akwakoye asantefo ne brekum fo sorry domaafo no kyesa sansem no de how bi bre nkrofo bi okromu a kyesa abusia ya nhwe ne yanka ho asema de besi akire no enhwe a enyade papa kra na Reverend Owusu Bempah esoso ababe ka ho nsem kakra sa so ana Agradaa so ababe cheche nsemu hefa otumfo se to the second en Dormaahene na abusua waka ono so nadwen de akere omumienu na but e be kone akwakotie but me sure so be me subscribe button no na be me abo na e won channel like video no so na bibia enye kama pa yes na abusua Reverend Owusu Bempah abekere na adwen so de afa nsema ekoso between Asantehene and Dormaahene nsema ekoso a se brekum manhene yi asokrampo no ya Dormaahene ankwanko piase no Reverend Owusu Bempah be chirim o chirima one de ope akonya ba ko eso ukroma pa na Ghana hanina na otumfo akonya anase okomensia palisa eho anasa akonya na ewo ade ne de sa wo hwe nyamedwuma mu a akonya kese na ha ya nesi sa wo ba Ghana hanoma upe baby a akonya kese pesi a komenchia menhia na akonya kese paasi enkonya kanyina ehya menhia akonya nase saa so na sunsum akonya kese na ha nesi enkonya o Ghana nyina ahya akonya kese yase bon sema Yesu. Put your hands together for Jesus. And so just like when you come to Ghana and you are searching for the throne which is greatest, it's found in Menchia, the Menchia Palace. It is a kingdom. It's got a throne. In like manner, when it comes to the things of God and amongst churches, the throne which is greatest is in this auditorium. Men kasa asantefo ye tu no. Oduma koma oba de no sa na ohihye no. Don't say about the Ashanti people that they are proud or arrogant. But God who created all people created the Ashanti people to be the way they are. Chama Queen Madanu wi. So po hene a chini esin so a ogina King Charles anymore e yotum for Asantehene. Now the time when Queen Elizabeth the second died and during her burial, the king in Ghana who was invited to the ceremony, who stood beside King Charles, was Otumfo, the Ashanti king. Onyankopon said, David, now God said to David, David, I've made your kingdom great. Onyankopon said, Nebuchadnezzar, and God said about Nebuchadnezzar, God said about Nebuchadnezzar, I have made your kingdom great. It is God that enthrones and God that dethrones. Kingdoms are put together and organized by God. Ayana and Crofaya confused. So sometimes people get confused about certain things. Na me who say a binum maturity level our form. So abusia Reverend Owusu Bempah ana wacheche na asemu a chese ochema ebi mo confused and and ni kwan se obi atena baby ka se asantefo ye tu no saa na Nyankopon ye den ebo mo ewo mu gyanim mo die ni no saa na ewom so mo akoye saa se mo ye tu no but saa na Nyankopon ye den ebo mo na ope baby a akonya kase pa ewo kurom a na Menchia Palace nti ono de ochirima na se opese o chese otumfo se to the second na chino obi eni ho na se omo makani na no ehye nase Reverend Owusu Bempah so ni take or the baye efa Dormaahene ene Asantehene insensema ekoso o social media no so nansim na abusuan Agradaa so ababeche na atwen e de afa Dormaahene ene Asantehene insensema etwagui o kirema chese peni e de peni na oni peni so beko a na chese wa check wo widim ahwese obetimi ni peni na ko ansa na wona na yeden akwa kontokwa o kirema otumfo se tutu the second
wama AYɛ Dormaahene showdown pa just a showdown no your friend the most showdown on it. Abusuafo na mo what to say I'm a party ni ma film wa won say na ye bapa otumfo Asantehene the showdown no dey no den pa o no modwen ho say sa na media no so tie no showdown na ode ama ye bapa Dormaahene no ye bapa Dormaahene so me pe na sempa o but ye bapa Asantehene a kire say penny di penny. Oh, so sana social media na sutio. What I say, we are the queen of the media, the queen of the Facebook, and we have decided to keep quiet. To be on say, Sancho le ni kurodo so for no ntefrene, and once nane kan kabine, and once nane kan kabine, and tontomne tetiafo no. O si aye din no mo pri kutu. I say. But panya no be a jineni so warriors where your friend said the most showdown penny do the penny where first only penny be kuna redeem to see a show be or not social media so na juma kura wo mi ebie na obi adwuma no wa bie no akoye bi no wadidi nipa we so de ne ho beto the CEO of Ghana, the queen of the Facebook. Eso. No abetena se atiti nanum akeka ne nsam keka ne nkwase asem a abusunya. Ye da woni ahwe ni din one day panyan. Bon say na wagi nani so style bi bi. Ajaze. Se say no we are focused. Te meba menimu din komo we mama hu say. Penning at the penning. Te we dem nkoso na mundwi mo ho. Na emre no so a ye be moa wo be Well Abusu Agradaa so ono so aba be che na adwen a che so ono de ode no ho atoto eye nneoma ekoso o social media no so between eye Dormaahene ene Asantehene na ochima ono se de eye otumfo a che so ye pani no san so ano no so e che so ye pani o social media so the queen of the social media intino ochima ntefre bi wo social media so mo ye dede sa na ono de oba pain na just ati o mani so sana AYɛ Agradaa epese o kire abusua yakoni akwakotie na abusua abrakosem Afia Yeboah ababonti ababesu esum bi a chese abusua wotie se de wosi su no krampa okra orebe ho ni na no wa be cheche nyoma esisi after say AYɛ nyoma ekosi ewo AYɛ Dormaahene yi ase na akwakoye se doma AYɛ domaafo ene AYɛ chese asantefo na ase bonofo ne asantefo anya AYɛ ntokwa bi na ase beef bi a omo bifi na ni na mu no wa kire hawa ede abre no ene ne nanfofo a chese akwakoye osun ene areho a chese omudi abusua enya asem keto na ya woma entrima ba mama ye nya ye beto asusa Afia Yeboah de me pasu che Mirao munyari ya moya no nenya de papa so bi fi buno bi fi asante na ni papa ko ye pasumje Ye pasumje Mama ye jade ye no ni ya wamba ye wa busi afua e be no kranya wari omo dada na so Afia soja Esadie consistency I was afua mo jayo na bo be breaking crop abusia Ye moya no mo sangro fie ye wa brofo amawari asantefo dia moye mama grofo warrior begu and grofo fie say munjai dia moya no nenya de papa we rante dia moya nenya Mama ye China nyane papa.
to fear Munjai. Yeah, boy, Baba. Yeah, boy, and fast some jembo, and fast some jembo. We answer them. Afia Yeboah. And for when the baby I will free, any papa quo, a jabba, and nobody cocoba, any pops. Mommy, good afternoon. Good afternoon. Oh, Mommy, I had a reason around. Me, I could see an maybe live and bring say to you, but what they didn't. Dear, cause why a Bononia Santa Fonto Quas, ye. And go for so gum. Send me cut off when a messia will be. No, so and me what TikTok, the editor pictures. Ye, dear granny editor pictures, we ya. Napa pay catch him say. Now, if you crow beso, now me boy me crow dear. What's a metal? Yes, I say, walking in the mission. And then I am sincere. Madame for be frame ya no prayer. No your bunny Nikru Asantehene Nikru China because of him for some assassin way. I'm a mirror worker, sir. It is well. Mommy, I am talking. I shall and I maintain one shade. And you're not going to be shy. Mommy, fly away. Na dia kwa so na nkrofo so life na omusu so jagum no munya yo aw wo munya na mubegu nkrofo awarie munya na mbese nkrofo fie munya na mudi oye ne bebagana munya dia nyina ni baba ko Munjai, so ufi bunu ya Asantehene we ya igbeni we ya kroboni ya nyina ni baba ko tom munyai brasa me was proud Asante. I love you too. Munyai tokwado na boye. My mom is Ashanti and my dad is Bunu. Come and see. They are kissing. Glory be to God. Munyayo, muamo konto kwano, muamo kwasaye funetia, enami free, and munyai na muyaya bay fuodo. Munjai na mesa enkrofo fie, munjai na memanto kwesigana, munjai National Chief Council, mon sorry na mama sumjemra, niepa asumje, tomi yepa asumje. So Afia Yeboah chese on the dinner grow or TikTok ye pa or Facebook na so chese on so dinner grow kama pa ono ana wa bi soon e de ache e Ghana phone na ne e mpanifo na ya hanfofo ne se be ya ye ntwetwe bibia so na chese obi a one ne kuna ware omujai because of a year doma a yana a bono ene a year asante insensema e bobe na saso so no so akwakohia na kwanhia obi kobisa ne bebe ofri okokan ya nipa ne so wotano because chese omu mfri baby ba ko anase baby fa ko abusua insema APP free a year Asantehene ene a year bonofo omon sensema etwagu ewo a year chese social media no so ne akwakotia ba na abusua so betima che wadwen e comment section ha inside GH any dey me subscribe button no me abona e won channel like video no so na bibia enye kama pa ha na mdusi makra